Murakoze cyane twongeye kubasuhuza abantu mudukurikiye muri hano iwacu mu gihugu cy'u Rwanda abari hanze y'igihugu muno mwanya n'ubundi turacyari kuri Perfect Herbal Medicine aho turimo gufasha abanyarwanda ku bibazo by'uburwayi bugiye butandukanye ngira ngo abasanzwe batugana barabizi ku buryo bugiye butandukanye turimo kubafasha ku burwayi bugiye butandukanye muno mwanya rero nkuko mubizi asanzwe badukurikira tubafitiyemo zimwe muri products nziza cyane z'ikigo cya BF Suma guturuka hanze kandi zikaba ari zimwe muri products ziri naturere zirimo kudufasha kubaka umubiri cyane cyane muno mwanya turagira ngo tuganire ku kigendanye no kuzamura ubudahangarwa bw'umubiri ngira ngo uburwayi akenshi umubiri wacu ubukeneye ubwirinzi ariyo mpamvu bwabwirinzi yo bwatangiye kujya hasi cyane ariyo mpamvu dutangira no kugira ibibazo bigiye bitandukanye by'uburwayi runaka tubafitemo zimwe muri product rero mu gice kijyanye na immune booster kuzamura abasirikare b'umubiri ariko izo product nazo zikaba zihariye ku bintu bigiye bitandukanye cyangwa se ku burwayi bugiye butandukanye tubafitemo hano zimwe muri coffee zirimo gufasha abanyarwanda ariko ziratandukanye iyo tuvuze nk'iyi coffee bita CYIBANDA ndagira ngo mbabwire yuko izi ni imiti ikoze mu buryo bwa coffee muri powder kuko ziri decafeine nta caffeine irimo no kuvuga ngo dufashe CYIBANDA yongera kudufasha cyane ku bantu bagira ikibazo no ku bibazo bagira n'ibibazo bya asima bigendanye n'imyanya y'ubuhumekero yongera kudufasha gufungura imyanya y'ubuhumekero bantu rero mugira ibibazo by'amasinezite ibibazo bya asima nuko mwatugana tukagumya kubafasha ubuzima kurushaho kugenda neza ikaba inadufasha n'ubundi nk'uko twabivuze kuzamura ubudahangarwa bw'umubiri iyi CYIBANDA ni nziza ku bantu bagira ikibazo cy'umutwe udakira bifatanya n'undi muti bita cerebrain tubaha ariko yongera no kudufasha ko abantu bagira ibibazo by'umutwe udakira cyangwa ikindi gikomeye cyane zino coffee zidufasha ku bantu bagira ibibazo byo kugira ikibazo cy'umunaniro cyane bamwe bakunda gukora akazi kenshi cyane bana mugira akazi kenshi cyane bakoresha ubwonko cyane mukwiye kutugana no kuri Perfect Herbal Medicine kugira ngo tubahe kwino CYIBANDA kugira ngo ubuzima burusheho kugenda neza ntago ari byo gusa ziratandukanye dufite indi bita Reishi coffee nayo ni nziza cyane ngira kudufasha bana mugira ikibazo cya circulation y'amaraso ngira kudufasha gutuma circulation y'amaraso igenda neza Reishi coffee ni nziza cyane kandi kanaba nziza cyane ku badama mudufashe rero mutugane kugira ngo tubafashe ubuzima burushaho kugenda neza ntago ari byo gusa tufite n'indi coffee bita gisenge coffee yo imvuze gisenge cyane ku bagabo bakunda kuyikoresha murabizi ariko gisenge ya BF Suma ni imwe muri product ikomeye cyane yongera kudufasha kuzamura ubudahangarwa bw'umubiri no kuringaniza ubushyuhe mu mubiri no kuvuga ngo ni nziza ku bagabo mu kigendanye no kongera imbaraga ubwo cyane no mu bigendanye no gutera akabariro ku bagabo yongera kubafasha ubuzima bukarushaho kugenda neza mutugane rero hano kuri Perfect Herbal Medicine tugumye kubafasha ubuzima burushaho kugenda neza tubafitiyemo muri kino gice n'indi product bita Pure and Broken yongera kudufasha kuzamura abasirikare b'umubiri nyirizina ku kigero cya 150%. Ni nziza cyane rero babantu mubizi ko mugira za ndwara zikomeye cyane zituma abasirikare bajya hasi cyane tubafite imwe muri products nziza cyane bita Pure Broken muze mugane kuri Perfect Herbal Medicine tubafashe kugira ngo ubuzima burusheho kugenda neza rero turimo turakora hano Kicukiro mu karere ka Kicukiro Kabeza bazi Kabeza umanukiye ku muhanda mushyashya ujya Kicukiro n'ubundi rero abakeneye ubundi busobanuro mushobora kuduhamagara kuri nimero igendanwa 0788 72 4884 abakoresha Teletigo 073 970 766. Murakoze cyane rero mutugane tugumye kubafasha mukomeze kugira ubuzima bwiza.